La kajeno e le la boraro bekeng le lona le tjhabile le bile le tjhesa dinone meetse ya ba he di tswateleha tsa Lesotho Tribune tsa hlahisa Mmadihlofa ka Marits'oaneng ya ba mathaka pa ka motshehare a mantsibua ba puputla ho bitswang masokotso. Mme ka hona he re o dumedisa wena mobuhi ya motle, mobuhi ya kgabane wa lena lenaneo le bitswang ka Marits'oaneng hona le sedinyane lena la marangrang le bitswang Lesotho Tribune. Letsatsing la kajeno re o amohela jwalo re na le moeti diphaposing tsa rona tsa kgaso, mme yena he o tumme haholo ka lebitso la Rangoane Kaine ha la hae la mantlha la botsibulo e le ntate Kgwejane Makgele. Mme re na le yena kajeno lena hobane he mo ile motle dipelong le melomong ya Basotho bongata ho ntse ho dutse ditaba tseo le setshwantsho seo Basotho ba se boneng ka hare ho mahlo a bona Sontaha se fetileng, moo bane ba Revolution for Prosperity e leng moruo ba neng ba hlile ba thakgola boiketlo ba bona bo ba yang ka bona dikgethong. Jwale re bua tjena le wena he moiye motle, Basotho ba bangata ba se hlile ba utlwile le dipuong tsa hae fela Rangoane Kaine naheng ena ya Lesotho hore ka nnete e se hlile a tswile poneng ke karolo e nngwe ya Basotho ba hlileng ba re ngathi hohle mo ntse re maname teng ha ile mona moruo o hlahile re a nyahlatsa re tla ka mona ka moruong ka mona. Empa ya hae taba ka ho kgetholwa wena moiye motle ke ya hore ke motho ya kgonang ho qaloletsa ho qasa matsaranka ane ya ka Lesotho ka mane ka dithabeng ka mane. O tla utlwisisa hore haeba ha habo ke moo ho thweng ke lebakeng, kore lebakeng mono ke metsi ena eo re reng ke motse wa ho qetela o bophelo ba Mosotho bo bonang ha o thwe bophelo bo tlase ho ha ona motse o mong o ka thweng kapa sebaka se seng se o ka thweng metsi e kanya bo lebakeng e ka ba ka tlase ka mokgwa wa bophelo ka kakaretso. Re ka bua jwalo ka ditshebeletso tsa bophelo, re ka bua ka ditsela, re ka bua ka dintho tse tlamehang ho atamela ho setjhaba tsa ntse tlamehang ya mane mo thweng ke hona teng motsong o ha he motsong wa teng wa ho qetela. Ha ke tsebe haeba Rangoane Kaine o tla hanana le nna fela ke mela ebile ke tseba e le hona motse wa ho qetela o kekeng wa thwe hona le o mong o fetang ono ka hare ho naha wa Lesotho. Ha o bua ka methipoloho, ho bua ka maloti a Lesotho moo Basotho ba itshetlehileng teng ka bophelo ka dilemo tse telele e le batho ba thong ba thoko haholo le ditshebeletso tse lokelang hore di ame setjhaba. Mme le ka pela rona ka mona he moiye motle re na le mohuo ona wa RFP. Ke tla lakatsa fela hore ke ntshe dintlhanyana tse fokolang fela hore ba RFP ba re ka moo ba di bonang ka teng ba hlile ba lakatsa hore ba ke ba tobane haholo le mathata ao e hlileng Basotho ba tobaneng le ona, e hlile le mathata ao Basotho ba tobaneng le ona haholo. Mme ha ba qolla ba bua ka ho nyotobela hwa mehele ya mantlha ya bointlafatso e leng infrastructure, ba bua ka bofuma, ba bua ka tlhokahalo ya mesebetsi, phapano e kgolo haholo, mme e re ke mesebetsi e sa amoheleheng pakeng tsa ba ruileng haholo le ba futsanehileng haholo. Ba bua ka tlala ya bojadikata, ditlolo tsa molao, ho phutsa hwa kabo ya toka makgotleng le dipolao ba re tsena jwale tsona di jele setsi haholo. Mme mathata ao mmuso wa Lesotho o tobaneng le ona a lokela hore a shebe ke ka mokgwa ba di beang ka teng ba sethala sa kgodiso ya moruo. Athe ka nngwe ka lebaka la nako ke tla supa hore ba boetse ba bontsha hore ba lokela ho hlahisa mawa ao RFP e lokelang ho fenya mathata ano ya seng a boletse ka ona, e ka siana le bophelo le matla le mesebetsi e meholo le ditshebeletso tsa ntlafatso le puso e ntle le ditshebeletso tsa mantlha tseo setjhaba se lokelang ho di fumana, e ka siana le ona marangrang le bophethahatsi ka kotloloho hona hore ebe dintho di lokile molemo wa setjhaba di lokela hore di phethahatswe ka mokgwa o jwang. Ke dintlha tse nyenyana fela tseo ke neng ke re
pele re moetu wa rona a ke a o dumedise he moiye motle re ke re go lefela hona ba habo ba wa senga a hlile a tsamaya leto lena la dipolotiki le bona ha jwa lena ba di shebile jwang ha ba ya ntlheng ya hore na setjhaba sa Basotho se lokela ho etsetswa keng ke yona moruo ka mokgo ba seng ba re nketsa ka teng. Rangoane Kaine re a o dumedisa ntate lesedinyane la rona la marangrang lenaneo la rona ke le bitswang ka Marits'oaneng ha lesedinyane la rona lona e le Lesotho Tribune ntate wa ka kgotso e le wena Rangoane Kaine. Ntate Dashi kgotso e be le lona bona beso ka lesedinyane lena la rona la Basotho Yanda ke re ka mehla ke qala ka hore mogala modimo a boloke Lesotho le Basotho bana ba maqakabetsi mme mogala modimo ha e sa phoso ke a mo boka ka hore be o mpeile naheng ena ya mofuta ona ha ona phoso e entse tlo mpeile hantle mona batho bana ba tjena ba sa utlweng ka ditsebeng ha re ba bontsha tsela eo modimo a re bontshitseng yona rona ba bang hona tsela e nepahetseng ke efeng ya ho tswa ditabeng tsena tseo o ntseng o di bala moo wa RFP yanda yanda Rangoane Kaine na ebe o ka hanana le nna kapa o ka dumellana le nna hore ha eno le bakeng ke motsong wa ho qetela moo ho thwe ke hona mo setjhaba se leng hole ko se dikeletseng le ditshebeletso ko mohle motho e bile mona ke hona he khubunya Sotho ya Mosotho mo eleng hore ho thoba haholo le ditshebeletso dash ke lokisa hona mo ska re metsi yanda metsi kapa sebaka kapa tikoloho kapa lebatowa yanda re kale tlase mane bela go akaretsa le lebatowa kaofela yanda ke re ka mehla lebatowa la lebakeng ke sehlekehleke se madimabe ha mokgetho wa ka yena a tlwaetse hore a re ke overseas tse overseas ke kankanolo wa tle tlwaetse ho thowa le ne ga thowa le bana ke o ne pila ke hanyetsa le fela nna ke tla bitsa sehlekehleke se madimabe ile lebatowa ke tla ke shogola ntate lebatowa le ya qala pele le bitsa thaba tshitja no bontsa motsa puso ya ngwana ana ntatantasi yanda ne le tloa tibello mane mo dungi ama habele nyo salba lo kena thaba se ka kwa mezi yana bo ditshwetse ka ofela ne wela le ba ke impa tshela ketela kankane ho di bobe ibita le theosa no kana ya di bobe le khaola le fuka thaba se ka kankane le theosa no kana ya di bobe mo ibita ke na o sinku le nyo sa bua lo kankane o sinku le ba lo fitla matibeng senyane e bo hatomo se ka o ka ho banna bo phanta mofolo ka hantle bo phanta mofolo mo kopela yanda yanda mo thabitsa mo kopela jilisi na la sekolo le moholwane no ba cha hanza le moholwane yanda di mofolo le bona Rangoane le nyono sa balo ntate ba twa le be lo fihla ha jana mofolo e tshelela ka ntlano ka medikane le nka medikane eno ka fela o twa khotlong ha mo sebi man go asketana le theose le be lo fihla ka moseo ha matladi mo bona moepeng o mo be o tseleng empe ya o ka tsela ka no ke ga ka tsela ka no ke motse ono hanya tsono yanda o so o nka tsela ya kene e potantsa sa dilo mo ne di ba mosafedi o tsugono mo no thwe ke ho hobe yanda tlanka metsene ka ela eno ya thube o fihla mosafeleng a special o tse ke ba dola la bakeng yanda nna ka kelelong ya ka data ke kopanya ditikulo tsene le tikulo 80 kaofela a se ke di ya gole tse a rotsweng ke no ka ena sentlu ke matsaganga a dikgohlo ke matsaganga a dithaba yanda yanda de makodio poano kore ha ona le batho le le beiwa lo ka leno go hasire ba toba nnete ya ditaba re toba nnete ya ditaba ya gore ka tlhaka ngela hlwahlweng e tlo ba lena la bo ketane go ha se re shame dupelo e mebi eno yanda di khohlo tsene tse steep se tibileng haholo yanda ya le bila o tla hlaka go lela le ka kwa hono ka ya senthu ka ha e shuka mona ho be o feta ka hlaka gona la bo midikane re ka bo midikane ka mona o sheba boloi di a kena mona ka ndo a kena bo matimi bo msenikeng wa ga mokakatle ba ga mokakatle la nta be buti ya sa feleng koloi ya kena ka ne ke nnete metseng e mentse ke sa ke fela tsela tsa teng di mpe wa se wa tsela midikane na bua yanda ke yana o bola ngaka yana ka ditaba ana be ya phatsi ya swasa ka mo yanda yanda ke sebaka se se be ka mogoma ka tsang fela
se setle ka mokgomakatsang bakeng sa bohahlaudi e ka be le go mohlomong Lesotho ntse re jala sebaka seno ka bohahlaudi se ntse se le jwalo se le sebe se le jwalo wa mahlong a modimo se setle bana ke yena se ntseng se le jwalo se rona yanda Rangoane Kaine jalo ka ha o se hlalositse sebaka sena sa eno le sa lebakeng da motho o no ka hloma hore sethala sena se ka letsholo lena la kgodiso ya moruo e leng RFP e teletsweng pele ke Ntate Sam Matekane motho no ka nka hore batho ba hole haholo kapo ba hlahang mabato e kang ano a hole ya ka dithabeng ba ka tama ba tshowa ba gathi party ena e bitswang RFP ke party e ntjha jwale ya fitla hobane ha re sheba nako e seng e setse huwa dikgethong e se le nako e nyenyane haholo empa ha e joelwa ke batho ba kang wena ba bileng ba hlahang mabatoweng ana a tummeng ka dithabeng ke mabato a mokga wa Democratic Congress e leng DC o ke o re fenda di rona ha ile mo taba le tse RFP fihla tse o ikgethetse hore go be karolo ya batho ba bang ba ba le seabo ka RFP ke ho bana mohlomong o shebile eng e fapaneng le batho ba haeno tla fana hangata batho ba dithabeng ba nkua ka hore ke bona ba supportang di-party tsa ma-congress kapa yona DC ka botlhong tla ke butse potso e monate o ikisa go monna ba thaba monna ya ileng nama tashi nna go ha ke motho wa dipolotiki wa tse motho wa ntwana ke motho wa security empa ka lebaka la bohloko bo ka mehla ha ke ya haeso le ha ke khutla ke butlwang haholo dilemong tse se ke neng go tsona ke ha o bana ntate ya hlaileng kwa pele ho moshweshwe o tla phela bophelo bo tje e be le nna ke ntse ke phela bophelo bo botje le bana ba ka ba tla ba phela bophelo bo tje le ditlholana tsa ka ho ya tlase e ba ntse lo phela bophelo bo ba lo ga tonki le pekge ha bana ba bang ba lo ga dikoloi e be nna bana ba bang ba lo ga dithaere koloi ipantshile e be nna ke tla lo ga ditshepe gona pere ya ka be ke tla ifuna ditshepe ka di tlo e botlalla ka ditshepe tla sa maoto ha se bophelo ntwe eno ntate fela re bo fa re febile tonki tse bo fang furu e ile bua ke dipere re fetotse digagafu tse tla ga ke ta o la shamo nka nye kula bona ile diana e ntsha nye ga sa ke moga ga sa ke ha ke ta be e petlenya hona fase mo intse o tla ke dipula mo roto tla hlatswa ke pula ba busi ba bona ba bentse ntwe eno ntate ka mo mari mo go lutashi o bona ke a hlokofala ke bua nata ke bona ke ga ba letona golo kacha ga tla ba le letona ile letona la local government ka ditsela ga ba le letona ile letona la works ile letona la ditsela monna le mosadi empa ke a o hlapanyetsa mo ba sebeditseng a ke hana ba ile ba sebetsa fela ba re kubile le batwala le bakeng go hle ba le kirise ha ba le beola ka tsela ene hle re batla ba le beola ka ena ho latela mathata a moo ke nnete teng se se bila le ka betsa dikolo tsa rona tsa ne bentse o bua ka tsona matsi a tse sa felang tsa tsa bo ha motlwang bo dinake mo ha mo mhlapiso bo le bakeng mane ha moloko se le sa tswe ke ma China ha ba ya a bona kolo se yona ke seng China na leke go ba se fela ba ya bona go funa toilet tse nka tse di wela mo ke go bona ba ile ba cheat bona mogwa ho isa thepa mo o bima skolo se tenga mana ka wa tseba ka mangwe ba tloa skoti mo tsela ke le fa papa e patela ka mangwe motho wa mona ha kolo se no ga ntse mmetse mo shane so ba ntse ona ba tshwa eno bana ba le ida sa patala batho ka bona ha fitla ka mara ka matamo a re tate ka ina ikho ba ka tsetsa ene di bohloko ke ka hira helicopter ka bona gore inyane nka tepenyane fela itu ka ba ka hira tsa South Africa isa ke re hepula fona tsela tshata ya fela e le go bana go isa thepa mo ka ditongi e ka batho ho le tu go le tu ba dama bana mesebetsi ya ka thabeng ha o etsa bo dikolo ho etsa mo HP tu bona bona o tsa le tu go feta ya tlase wa ba utlwa go tla nka thepa e ka chamola o e reka ona di hardware o e laela koloi hirile koloi a e bitsa o pula semono e se le hlo ya motho e se le tongi ke se ne be sa kwaelwa e metsi ka mkenga motho wa sekolo sa motho e se hlotse mo go ile mo ikenga la dithola e mana go ila go go le kana ona ntsa a le kana go ndete matika kana go ile sa mohlola kolo se sa tlangwa ke mo ka mo ga hai wa hai shumane la sa mohlola sa tlangwa ke mo squad mate sa ka mo getsa kopana le ena mo e ka ira mo kwena se tlo hlola kolo se go be sa nka kolo se sa mohlola le
sa ba sa bua ke moshane mongwe a isole ene le sole mona sa mokhala ke o ra ke tsa fumana fitsa mo fona di beding go kolo sena se a fela o tla ile mona wa u empa e se le nye di beding tse fela a ba se tsela ke baka la mokgwa wa go tsamaya fela bo go teng motlapiso mona ntate bule ba haua ka 2011 go pula ntate msisi kana go go manya ntate ska tle mo ka 2006 ha mo sutla ka ta o shwa ka ta be ba teng a ntse pitso motlapiso mona ntate msisi ha bo ke mosego no tla fola ha ba motlapiso mona ha bo ke mosego butterfly be waterfall butterfly a ba twa so mo bisa tsa qala o fihla mo motlapiso a ga isa ke tatela ga re sa la ba shanyana ha re ne re bulela ba shanyana motlapiso bana ba ka kwana go dire ba ka nkane batho ba teng ba re imhlambiso imhlambiso be bale ha bule go go kana ka bo mma go ne ka mo ke tla mosisi ka sene be a mosetsi wa bule no go kana ka bo mma go a re sa le tatela kana kweng a re ne le mosetsi wa bule ka tsile le le a re tloa ka he ka mane go bulela sentse re tseba lo tloa le go motsena matswapo e ba re motlapiso wa ditlwele matswapo e be ntse re go kana ka bo mma go a re ke qala go fitla motlapiso ke le ke go batho ba nna nna ne ke le ena ke sa tshwa go finyana ka le kale ke na go ya pele ho etsa go bone he a go nda deskatle a ge monna ne ka lo tla bua ka thata gola ge monna ke a go laela o bona go boledi a kena le bakeng o ska ba itsisa ntšhotšho ka ba ka ga o kosa ntšhotšho ba ka phoso ntšhotšho ba ine le mohlanka wa hai wa ke o la mo ntjana sena bo go ba o ke le tšhelete ya go ka isa ni go go ka pa isa tse bona tsietsi ya ba kgethwa la local tse dintsa di tsela di ka babella works empa le hlono le ile la batene be ka tsho batho bona ka le tse di bona le teng se se duetsa motho na le tona banna tsa fela isa bua ya ba ka mo computer tsa le se ka tele tona la ditse okay nna a ke re ntleng ena gona ntate bjale wa tama wa sheba RFP wa tlhodisa tsena tse sentse di teng tseo motho o dumelang gore ne sentse di na le bola teng bo ka nna ba hlabe terinyana dikgethong gobane le ba ka la ntate ke lona le go fa lona nna ya ka go bitsa ba ke motho a dipolitiki nna le motho wa hampa ke ile ka qetella ke lateletse RFP ka baka la ke go betsa na di tlile go mo ke na hona le moholwana wa ka moholwana ntate matikana o teng ntate ka tse nna ke mo tlaetse go le ke ntate ntsupa matikana ke morena ka mara ka ntsupa ha o sela no ka mo ka mosema ya mo moholwana wa ha le go kopana ke yo pata ga khadi mantshu yanda go dinga makhala yanda ba santse ba ka ne di ka ntswile ka ntse go ka ba ya ba tloga nna go le se motswalle wa yanda e ba ka nnete ka mogonyana wa ntetsetsa mo se fititsa he la mhlakwana e ile mqebe ya ge le bona le tloeletse na he matsong a batho ba ntse le bona gona he ya go sedi ke ga bona bile tata o bua se le mo se se mona ka taba mathata ana ka thabeng ka mo le ntshena go shuba di phofolo di pola tsa batho a ge monna ha go lopolle na ka se utlwa gona le ho itse ha o tata batho le gotla le party itse le tsholo nna ya le thata ntona le yanda ela ntse le solo la kgodiso ya mo ntate yanda e ba wa ntetsetsa he mhlakwana o fukengena mona wa bonkgono wa o sa entse ntho kene o re ka ga se ke le teng ka se ke le teng re tlo thusa mofukengena gore a nepe ke yona ntho e ntlisitse mona ntate gore ntate matekane a thusa go gane a tlo thuswa gore a nepe ge lekile go thusa bontate mosisidi go ba nepe wa tseba ke ka bana ba ne re bontate mogisi ka ba lwana re ka ema dula teng ya kwadi ka sethubi ke wetsa bana bana ba itse ya go lwantseng batho ba ke ba di muso wa setšhaba o tla diwa ke setšhaba ka menwana ya so o ne thusa ntate mogile kana pele no bisa ntate mogile le bo ntate thabane bana ka ofela bontate mosisidi ke wa kwapola mono ka ofela e le ntho e le ngwe ne tse le ba ntshwagela baholo wa ka ke ba gwaki e ne ke etsa mohlala ne tse le katse le qwabi di setsetse ne tse le ntho e le ngwe kana go eo ba ile ba hloleha ntate ba ile ba hloleha la tsa ka ga ya se sole kana pele ge ba lwanela ntate batho ba dia ba ga e bana ba ka busa ke ba congress ya tswa mo rubana re tlameha busa ke national mona ka e bontate national tla kgetwa ke setšhaba le ona ba re ke busa le etse handing over ho ena se so handing over ho national o kana pele busene le yona ne le ya se solo ne le ya se solo ntate ho no be gang hantla ha tlameha bua ka 93 ha tlameha bua di kgethong go so ba gang tsona mo ya tla bua fitla ba ka masodi fitla ka ne di bua di kgethong ka 20 ya le ba ka 94
ka 23 tsa January bua Melamile ele hobane makongrese a sa winne puso a sa nkile puso ke le bana ba haeso ba sa ba amoele ho masole a sa ba amoele ka ne le taba tshaba ya batho ba re lwana le bona nako teng ha o so etse reconciliation ke bona bona ntho ya reconciliation ke sa e tlhoetse ba re ke ba tla kopana batho ba tla go isa batho ba go tshwara bana ba qosa ne taba tshaba o fela ka nnete ya go ya ba ka ne ga bathiba bana ha se ke wa etswa tje ba hana ba go gogwela ka molao ga tje ba lwana le go le ga se ke ba thiba fela ga lahle ke lwanela bona batho ba nang da teng ba tseba go busa tla ba democracy e a apply so ke ha tla ba democracy e teng ke ka potomane ya monneno ntse o bua le yena le bana ba ba hamantseng ba le ka mosebetsing le ba seng ba le ka ntle mosebetsi ha ona ngwana ka ba ke ena mona nshano tsa go le shano bona ke na le bopaki ba ditaba tseno ke bile ka hara ditaba tsena qashi ya nda ntlha kgolo ya hao bjale ke ya hore ha ile mona ntate Matekane a le teng ha ke a thusa hore a ne ntlha kgolo ya ka go hona bjale tjena ga se ka ga shebang boruo ke bona batho ba ntate bana ba tswang diparting tse ntse di bua ka tswa le ga di lwanela ba tla ba tatile ntate ba butei bana le ba bang ba nang le mokgwa o bophelo o bona ba tatile se le bona ba ka pele lo se ntse tse di bua se le se se ba se ba entse ntwe e bitswang ye demarcation line wa e bona tape nyane mapolisa di demarcation tape ba se ba go kwaletse ka nkena ba le bona ba le ka hare ka mane pela ba ta pele ba le tjena ha wa tlameha wa tjena ntate Matekane ntwena e entseng o e etseditse modimong wa o pholosa setjhaba ke monga ile ntate yane modimo a ile a molatana mane ya mediene ntate Moshe a ile ge wena mona tlo kwa ntlo protect ba kisa sa Israel fago o kata go fago a ile ba tshetsana o ja tshaba ba shwa ba bang ba tshaba ba bang ba kata tshaba se ba ntate Matekane nna ke monga ile Moshe ya dilo go ba le ba se ba le tembo fago pela hae mona ile nyana ntwe ke re no ha ke ba eme hanyanya go dise motho ka ba shokolowe ke ba tlowe nna ile ditse batho ba tloa parting tsana ge ntse ge ba hloka fela ba tla ka moya o motle ba hlobole mantobolo ba hopola mofudi kona tla etso tloba a re motho ha re hlobole mantobolo re hloboleng ditshila re itlhakwe jwale re tseba go kena ka moruong ka mo ba thala bodibe jwale bona ba ntse ba tla ba le mafenya ba khina days jwale ha o wa sheba fumana ha kala ba fitla ba se bile ba ipata gona ba ntate ba se bile ba le ka pele se ke ba bona etse ba bangata ka mane ba tla mo senyetsa ka mane ka mo se ka senetse le gona ga ba tla mo senyetsa gobane ba bang ba se bile sentse ba tsaba yena mekgwa ya go se yes jo ba shebileng Google ba bang ke ba tla ipata ka ho yena go bona jo ABC le teng ga go yona monna mo le mo se le mo tla bua ka tshenge ba bola ditso la ba e so ka chamana ke ga go tateng tloela a binyo mane ena ke mo re sunga bua ka tloela abdija go te hlaba thebe mane o sa sebeditse ha go tshaba sena se amagata le mo shaka sa ka le ke ta kopana le ga ntle ka lona ntse le sebetsa tloela me maedi a nke batho ba lena la katsha taba yena wa emong he mohlakwana re sebeditse ntate Thabana nako e telele ke le PS ka ke tla se go tlene teng a hlabeng ka monene le ya hae ne go ke motho a re o duela wa re sebela o go tshwara motho re tla ma ga temele pela hae mona le gore a nna re bona tla se go protect se a bode se bua nne batho ba se ba ditaba tse ba tlo pata hlogo ba tlo pata hlogo ka mona dikudisa tsa molao ile nyana ntwe ke sa e batleng ha ba isa ba tla senyetsa ntate Matekane kwa ka ba ile ba senyetsa ntate Thabana ke tolo ba ile ba isa isa Thabana ga a gone bene ha ke re phetleng madi ba he sa qadi ba mo la hlafase le ntwe mo le ke di bole di kere di mafia di sebetsa ka tsela yana eno o tla sebetsa le tsona motlao ka re fa di phamisa ma hafi fela ba he sa ntwe se ba o bolaya ya ha o se ba Rangoane Kaine ntate Matekane o lokela ho sebedisa bohlale bofeng bona bo kapo bona bo ba morena Salemone ka mogojwang hore ditaba tse kang tsa mofuta o di tlempe di mpote ka thoko hobane di lana tsa phatsamisa bo ntate Thabana tsa phatsamisa bo ntate Mosisili go go bele o fumana go batho ba bona ba dinokwane tsona tsena tse di senyang hore ebe na hae ka ona mogona di potlakela ka pele gore di ipea di tle di bothema o tonga hae mane ke ka re ke bona batho ba ba bohlokwa fumana go bjale o tlo ketella sa fumana go bjale se bile le bona batho ba sebetsang ka bona ba ketellang ba mo ntshisa tseleng ya hae ka nna nya ba modimo na monyeleditse hore a etse se hobane ka nna ba le sotho tla fihlella kae kae ba bana re mo di bile le ba go diba ba bedi mo ngwanne le mo ngwantate ile ba Rangoane Kaine go dipula ka tla bua sa ne le se bona go se se di rona ka tokong yena ba go dipula ho ntse bua ape ha re gape di senda te Matekane
a kope bohlale ho Modimo jwalo ka Salomo a kope bohlale ho Modimo jwale rona ba mo tsheditseng re mo thusa ho hleka ho hlaswa pela hae e seng ka ntwa ka dipuisano le ka ho mo eletsa hore he ntate bana ba o rileng ke ba sele ke bona bana ba o rileng ntate Thabane ba qetella ka ho modia ba mo kokotela ka dihana go emono ba mo kusanyeba ke ene tse phenta hona jwale tjena o bona hore hao ba di hlile be di fedile ba kuswa ba hlile ba fedile jwale se le mothethi mathete bana ba sa tsena ba isa jwale ha ba tsena ntate matekana ba tle ba qetelle ba mo entse ntho ba utlwa sentse ba bua ntho tsene tse ntseng ba di bua ba re he ke ne ke le shobu motho ona o tsala o tla ditjhelete tsa tjhaba tjhaba a di utswa bang a di nka kae le lona ba ntse ba mo fa di-tender o la kena jwang dikantorong tsa mmuso a kena jwang ka ona iphanto mo le nngwe ona khona jwang yena ho inya fela ba ne ba le kae mmuso ono le kae tuna golo le kae batho ba tla le yang tuna golo ba ne ba shebile kae tuna golo le buisa ka batho ba mo futa ofe hanza ga kela masole ya ambulance aba rekela uniform le thepa engwe a ile ba rekela yona a rekela mapolisa uniform le thepa engwe ne tse ba rekela ba aya mane a isa thepa eno a feletswa ke matlong bona ke ba kena ka gasole ka ka sepolisa ntle le Minister of Police or Minister of Defense o tla me o pote ho yena le yena ke ba etsa qeto eno a sa kopana le tuna go ke motlatsi wa tuna go ke ba etsa mohlolong nta o tla na yena a bonsela batho ke bana ba tla honna jwale ka ho itse ba mokopi nna o etsa buka di ga mokopona ba a e bua television mo mametsa ke bona ba kopile ntate matekano a ba thusa ebile o entse thuso eno ba se ba sa e lebella bana se ba lebetse wana ila ya nkana go etelela a ka nnete re ya le jwale wa utlwa le bona bana ke ba etsa ntho wana ula ba ona ska tsibisa le bona o di ba hae mo go sa etse e re wa utlwa e sebeditse le mo Samaria fela bona o se shole se tsietsi bona ile yana o ka metseng sepetlele jwale ha o se o iswa thepa e matona a se a le teng a le mangata a pere ntate matekane mo bitsa fana ka thepa e ba ile ba re ba feletsa le joro lo fana ka thepa ya mosebetsi wa boshodu ya matshwa boshodu ke ntwana ke itseng a tjhe e re go jwale mmuso o disitse ntate Nyemasole le mapolisa qhoqa o ngisa mane me reng gona tsena ha thepa tsa mofuta o le tse o hloka ka tse tsa go setšhaba se be bofa re go bolelela Rangoane Kaine ke thewa mono LDF mono gona jwa clinic ke ne o thenke LDF a ke ba ya bona a pela mahlo a gona ka motlakase o re bue ke ba ku tsatsing gona jwa le tsatsing ha o se mokudi ya sakanga ba le tšhelete ya ho ntsha gore ba motlakase ha gona ga kene ka nyeng ka nako e le mo ha o le mokudi ya sena matla ha o gone o kena ngakeng empa hela lo jwalo e re ke re potele mabenkeleng fela re khutle ka pelenyana re khutle Rangoane Kaine re dipote fela My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.
ha se mo he mmui wa rona ya kgabane hle re ile re kgutlile re ntse re na le Rangoane Kaine e le moeti wa rona ka kwano ka Marits'oaneng ka Lesotho Tribune re ntse re shebile ditaba tse ka hare ho sethala le kapa lona letsholo la kgodiso ya moruo e leng RFP. Rangoane Kaine re ile mabenkeleng re le mane mo ke neng ke bontsha hore ditaba tse ntseng o bua ka tsona ntate hona jwale ha re bua le wena tjena tleliniking e nngwe ka ho Lesotho hona ha o finyane le mona mo re leng teng le yona jwalo ka o ka bua ka taba rona ha e re jwale batho ha ba thusa mmuso baletse e ba jwale ho tla hla dipuo tsena tsa mefuta jwalo ka ntate Matekane a ntse a etsa ebile ka nako nngwe ba hlile ba mo kopa ke le tleliniking ntate bakudi ke bona ba ithekela motlakase ka jeno ha o le mokudi a ileng a o sena tjhelete o so ntse o kula ha o kgone ho thola ditshebeletso ka nako o emella thoko sa tsotile bona o kula ha kae hobane ha ona tjhelete ya ho rekela mmuso motlakase mmuso o rekelwa ke bakudi tsatsing la kajeno kashi ndero e buang ko pala kana ko ngomshakane mwala ido se o dimfa so ba ke mida ste kenya e wona mona ha guru yena a go regetse mapolesa motlakase mona e lo batla ditshebeletso ya rona motlakase ha o avanza tšhelete ka ha ya tlameha wa jwalo monna Mosotho ka ne ba bantsha tšhelete ya mmuso le teng ka motlakase ntwe chipia ka le ka ya tla fosa ka ka moso moshane no aga eno tla ba ntse diphoso na mapolesa tla motswaga ke ne ke shua ba tseba ke ba motho ne gona a re phallena ha kana le mathata le ka nne Matekane gende ka tshua re ha ne a fana ka uniform wa masole mapolesa ka ha ya tlameha wa jwalo mmuso ko ona o tlameha go rekela masole uniform le di ambulance di ntho tsena kaofela ntate Matekane yena a etsewa a phallela setjhaba empa yona ke ne ke sa tseba ka netlo ke bona ba ileng ba mo kopa go latela mathata eo ba neng ba a bona ba bona go gale re tsabetse re tsela report ka ntsena ho mmuso report ka ntsena ho mmuso o iphapantse jwalo ka beng ba di fariki wa utlwa ba gudi bao ba se ba ntse yena ntho le bona ba ithekela motlakase mo ba le nna ke le tshese ke ka yetsa na ndo ha ile jona ndo ke ngwa ba ba ela ho iphebula ile ba iphebutse ba iphebutse ke le nna se ke ka yetsa di ma se btile sane go fela license ka sepolisi ka mane ga fela dithuno ha re bitla ka mono license ha buku ha e ga tla be kenya license buku ha e ka re ena ke a se ka ya mapolesa ga ba ke a sebetsa ta e tlwele le nna ya ba ke lata le tona mane class mane mo ngwana se ba le gona hotel ba bua le siko ba ne di jangmeletsa go bana le puti PTC ka kopana le PS ka BS ile ke go pola le bitso la hae motla ka nya yo di license buku ha yo man jwa print wa ngwana bo ka printing se e tsa ke etsa mmuso tšhelete e be ka nnete ha ona letho le ona jwa le tjeka ka ke be ka dumelana le taba e PS a go ile le magale ka nete ga tla e dikisa le monsana be tse fitile hape ke ba ke lata PS hape a nya mapolesa e la sontwa tse ba tete ka e ka be ke lata PS mane ka go etsa le mothaela ka mokutse ka molata ka a le mothaela tokolosi ya le se tadile hape se le teng ona ba letse ka nna ke ba tluwa le shano ona letse tse batho ka printing se ke na le ba ga ne ba fana ka dibuka ka ba le fana ka ka October mo di fedile tsene tsene le fana ka tsona go latela thepe e ngata mo mara a se tsa junior fela o gafela le ntho tse di ntse ngata di fedile motho ba la ena mo ga bonda buka ai tla buka ba la ena mapolesa ke na lona ba letse tsa zama lo lata buka e ba ka nnete license di ba teng o utlwa ke nna ile ya ke le monna Mosotho magatlo a ka ba mmabedi ke lwanela setjhaba se sa Basotho fela mmuso o le teng batho ba le teng ba tlameang ba bone buka hona jela a di bua le wena tse license kacha tsa dikoloi tsa gafa dikoloi ha di kacha o utlwa ke nna di buka ntse le siko ene ka kana go fele ga se buku mono sa round le kacha mane ya mo nne mo wa se wantetse ka be ke le ena tate ma go ka mo letsetsa e santse le tona la finance ka phela tate ma go na le bothata kacha mane batho ba tlo gafa ba tlo gafa mo ha le shuku bona ba tseba phuma di gasiti buku ya ndo ka ya ka mo le benkeleng mo fela ke re anda house ka ba bua a go ile motlhakwana ba yetse ka nne ditlaisi e ba ntate ma go o se ke re ba ke le mona ntate ma go ba nshano tsa ba di dinete ke ditaba tse ke di bua wa utlwa a re ka puso ba gudi ba ba modimo bana ha se dingaka ha se bona ba tlameang go bona ha se mmuso ha se bona ba tlameang go bona motlakase o teng mo ke mmuso o tlameang go bona fela ntwe mo le mo ba sote ka iketse ene ntwe mo le ke re he mmuso o teng fela ha re buse ka ibuse ke tebela bana ba shuga iketsa ntwe mo le mo a e rata ne bile ke batla go kena tabeng ya le
ya mohona ntate. ke kene ka security a ke na batla ntlha tse ngata ke la ka wena o itsetse fokola ntate. ntlha ya security ka se ke re ka mehla ke la ka butlwa go ke monna security ntate. ke monna wa ntwa na ina Lesotho ha ina sera South Africa re pata bodile ke monga go ke yone se ditaba tsa Lesotho sera sa rona se seng fela ke mashudu di ditlokotsele di retli di biti ntwe mo le ngwe e tsa ntlolo ya molao ke sona sera sa nna go ga dipolitiki bana ha se di ga ka bona ba batla go ipetola di ga ka go benne ntse ba go hakana ba etsa ha se di ga ke batho ba di ya moruo wa naga o no matekaneng a re moruo ha o hole ke se ba o ja ka o fe e leng lana ma conference ba le o bona ona le tsena moruo wa naga ena o diwa ke mashudu ke kala kana iso dipofo siwa bonda bo bonle bo bonda ta ho mamela di a le moeng mona ke mogosi fela phofolo tsa ba di ke tswa dila di phofolo tsa mosadi ye motho ke matsholo ka ba duela la gwa fe motho ke skizi sa ke mo se ka petse butinese ba di nkile ka o fa 200 ndate se ke na bana ba tlopwe ka lwana ntwa ene ne sa mapolisa thabatsa ka hana koloi ya so ngwa hana koloi he bana ge tsa metse se ke letsa bana ba bo ha gantsi mane mono le bonda del twana ka thabatsa ka mane mo tlhana picture he bonda te thusang a hlobiano sentse le legiswa ka mono ba se ba di sile ka nete ba shengana bana ba ka ba tla fumana ka la le lekisa mashudu a ne bele a fumana ba bang ba sa le dipofolo se ke le monna mosotho fe nana motho a nka phofolo ka 200 tsa go qetela ha se o bola ntwe a se sega ke sega mo ke le fufe ha o entse shop ya mo ntso tse di fitla mo di hlaba ka thipa ba nka tšheletenyana eno bona ke 50 rand ba inka ba o bolaya ha se sega motho ke bana ba bola ile sole mo na tsa business ya lona le ya letsitswa le ya ditla mo ra mo thunya banka AK47 ena ha ba inkela ntho engwe le ngwe ba tlang ka mona ka taba itsamaya go bona bera shimana ntse go di matswi na henya buiswang ha bona motho a tsamaya itse ntho engwe le ngwe a ratang cha shina henya buiswang ke yona ntho e ke re nda le matekane moruo na ntseng re bua ka ona re moruo wa naga o hole re se ba go ja ka o fela ha fela re sa mo thuse hore a lwantshe nthwena ya boshodu hona o tla hlolwa lena o tla fela a bona go sebedisa mabotho a bona security ha o le NSS mapolisa mashole go sta bole ba tsheki ba kene ka bona ba ha bona go kwalla go hlodi le phomole ka mane ba ntse ba nyakulela meralo ya hae a ntseng a etsa ya o le ka bona gona ntaba ba boshodu ka e fedisa ba ba go santsa le morerong wa hore a ga ke dipere tse 2000 yes tse leng hore ha ga tsona go tla batla banna ba ba bulli ba tsebang go tsamaya ka dithabeng bo sena ntse tsa ba thibela ka dithabeng ka mane mmoho le mapolisa a seng a phomotse le masole a seng a phomotse ba ka lona gore le lo ka lla pere tsena ka hodima dithaba ka mane le tseba hore hohle mo le tsamayang ha hona ntho e tla le sitisa ya ditaba tsa moetlo jwale phofolo engwe le engwe le tena le yona fela le emise ka ga straba ka mang ho tseba le rona ke a mang e tswa kae e tsamaela eng ha taba tsena di sa hlake ho nkwe dikgato tsa molao ebe batho ba patalang kgwedi le kgwedi dipere tse 2000 di tla le Lesotho lena ya bona ka se ya le ka molao tshwantse le tinta wa se ba bile ga ikwa ka wena taba nda ke ba ga ikwa ka wena ga taba ne ka ba ka sha ha mo ne gale motho o buang kana se motho a ka ba etsa tshwana se motho e boko ba hae dene e leng teng ho yena bana mo e ba ke nga se habo nda ha ba di kwana a mkhahle kwana se ndo tla imamela ngeno eo tashu umphanyi yona nda ke ntle ka mogomakaza ke na ka faisa sa bana mo ke betsa batho ba ngata nna ka ofela ke ba sola mapolisa ba hlodi ya ba phametsa bohloko aka o dimo ke lalo za bona ba bantse ba bolena mo ba le mora masego ba jodu ya sale kwana mafiteng o bane nka ha go mafapa na security inkalo ka ntse di diteng ila kana ka le mo se seng ke ba ke disa batho ba ina ke ha ga pass mara ba nketse nkutse 62 ila o hlwa le tswa le kgethi ya tjena ntate ya ga ke letsetsa mapolisa hela bonta tona bothata bo tjena okay ya ila khona mapolisa mo a teng senekeng mo a ke bitla mo senekeng mo ke botsa batho mo senekeng ba ga mapolisa na ke ne koding ya tsamaya wa tsana ke mmakala ke bitla ha tsholo a tshwana ba ka mashudu ba tsholo mo ne ke bitla ba hela ndene maghe kganti bona mo donzo to watla mo ke hela ke mazeng ya tla le tsile ba ga mapolisa go nyetsitse go watla ba ga go kutsentswe di batla ne di go be mo ba tsibila shana ba di go watla le batho bana ba di nyakeng di ile ngutseno hona ba re kwa di sikwa botla di go mo se ke ka tsama ga le khwa fela go palisi ba shana ba nge ba batla
mma go thiba ntse bona ba tshedisana ka perena no ka sentse bana ka gano ka sentse ka bana ba ntse ba ditse ina ga ba ka go kana 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 mo batla go na ka ke go mshengene ha se le ka pele ba be di fe ga se le ka pele we ska ona go la dieta mo ka ke na dieta tsena ka mshengene ntwa e teng wena o tlo pala pele ena le ke jo modi a ke modi a fatso wena o pala pele ba bana bona ke tla ba hleka ka ne ditsa go fita moshemane a kopana a ba santse za ka ntse ka bona a tshega ba ka modi go yela mshana o ya ka ga ja matsa ite kwa ka ba donto ba tshedisa mo o ba isa ka ntate ka nete ona bile ba ke ba tshedika ga eziana mo ke ana ga tshitse fase bona ba sa tshele fase a ke bitsa mo di mfane ba shana ba di bone ba bokane mo ke re lona le batla ba ga ba gele ka topo ka le mashane le dulolwana le nana go tla ke gana di butsa le ke tsa mashana ba ke di butsa tsa motho ke di batla ba tsheya mo le mo ga ke di wetsitsa go ntate magedi ya le ke le ka ho etsa mohlala fela gona ya de ka shina o shudi ba di phafolo go batla batho ba mofuta o fe ba go ba polisa a sitile o nthusa ba ba ke ba letsa ona ke le ka meso ke le ka gano ka mo ba mpolela mo ka medi wa polisa kana kwene che sengena tena teng ho hantle go buisana le a mpolela go ba budio batho bana ba iswa ga ndere ke mantara se kule ke budio ya ngana bona bana na budio ya kereke ka ga bolela budio kana kwe ka meso ke bogoguni ka ga ke ba batho go thusa ba ke le ka go bontsha go mafapana security ke batho ba ka bitswang ha o sotho o be bana ke bana ba tshwere bana ke ka hlola ke shuka ditaba bana ne ba ngile go mtsantsa iso ka 2017 a tla mo reflect ka ntsa pisha diba ne go le tama da tila ka betsa masola na qacha le mapolisa mo ba bana dilo le ba ke la ka ma ke ya fela thunya se ta duma ka mo ke tla inehela go mapolisa a South Africa ma sola e seng le shuka ka bona tla tlhotla hlo ne ke tle tswana ifeletse ka ofela ntate B40 e le go mtse 11 le dipeka tse tharo ke tlo tswa di feditse go ke le ka go matlafatsa tabeng o e buang gone le matekana ha ka etsang pheno fela ke ba ngudi ka motho wa thabeng mano hodisitswe ka digudu o tla ba hlotse moleko ona o boshudu ba dipa majwa di batho ba bonolo ba utlwa ba hlompa ba ke masa dipate le ona le sethunya tla isa ba nne le bona go tshwere tswa na go le tse mo le tsebe go motshaba ka ba bone ba di bitse di taisi mo ba be tshaka tsona ke nna o etsang ha e shomana ba be tshaka ba tsa di taisi ka tsona ba ka tamo ja tšhelete na o be a sethunya sena pane mona a be tshaka so ke nna o etsang e mo ne be ka mo botsa yona mona dio o enga ka de ba klase ya ka ntwana ke mamma o la isia go nna mona ke ba le bona ntho o apala ka yona mo ya go shagene mo ga go batla diphofolo le ka bona sa hlaise ile yona ya a mo dilo mo hipise di yana ka mafireng ke ka mo fa tšhelete ka dilo tsa ke se go se ke tshwara thepa ena ka ge mona o tlhokolo se ya o tshwere ntho motho ba lo gile ka ho bontsha go mashodi a se batho ba ipata fela ba tlwelletswe ka bomo ka gona mo ba itse ntho ngwe le mo ba e rata ya ba tekana ha ka hlolela mo nna ntho ke itlhetse ka ga mo go go fela le matekana tlo thusa se di boletse tse di e o eri ke yona na boshodi ba diphofolo ntate ha mmo le boshodi ba di amprobari le boshodi mashodi go tshetsha ka bo dikolo di tane di bue ke lona batho ba bona sa gata mo le mo go di kena mo ba mohlaga tuka mo ya re na e suka le tla ke bua go lo ka bona go ya di sukile ka di phofolo wana di lo ga tonki le pega ntate e pudilong ya di sena tsone tse ya ngwangae ha ke re yenda de ho eo ga o itlangele medumo e hlahang ho diparty tse ding tsa dipolitiki ba duma ba betsa ka hona ba betsa ka hona ba isa sefahlelong sa ntate Matekane haholo ka morao ba bone matshele yana ba Basotho a neng a bokane ka mono ka mo se boka sene se leng hona ka teng ka Masowe jale o utlwa ba ntse ba re a so tla bona la ka le bokoseng ntho tse le bana go re eo ntate ka mo go utlwa mo ka bo o bodile ka teng e o ruta hore hantle mo moruo o yang teng ke ho kae ga ji ka ga go e di tla ba se se di mentse go isa magwala ka boi a tspa ke ba ga monna mo soda I dewela mantshunyana kwana a itlhala go ibong kwana a sa tsebile dipolotiki le ba motsho ke ba tswa eng ka nnete go ke ye ba tsosa ba le ka puso ba pala ke ne ke go wena ke ba go pala mepego khunong e matingela mo lo ntate e manyenyenyene o isitse go boka moga o ikgansitse o tshwere phafa ka ntleng o go itse ka diba ha e ntla makhobe o itse ka e ba tla deola ke motho ka boguruba tla se mantla o betsa ka boguruba e ba ha o mo hatise pere ba hlola ke ngo ha le mo he Matekane ka ba betsa ka boguruba ba ba ro ba mo hatisa pere ba tshoswa kenya ba tswa ka le ba thotomela ntate batho kana ba ipola go ba inesa chief into Matekane a yenseng
Go baneng ke nako e fihlile. Jwale makwala a tla thuthumetsa dikope. Ile ke makwala nna di banka le makwala. Go duena ga ka pusong ntate. Ke ga kgwebo kwana a sa tsebe dipolotiki ba mo tshwile eng. Ha ba se tšhaba se mo setse mogao e re go ba tshaba tšhaba sena he. Ba tshwile tšhaba sena se ba se utlwisitse mohloko ntwe ba tshosang kgashi ke se tšhaba sena se ba utlwisitse mohloko. Bona ba se utlwisitse mohloko ka bomo ka go hana go isa ditshebeletso setšhabeng. Ebe hona jwale tjena ntse ke tloa heso kana ka mafifing ntse ke utlwetsa ke tla pa setho bosiu heso ha ga dikgetse tseno di pula tseno ke tshela no ka ya simpu ka shwana ntlha sa upula se mo nna motho wa dilemo tsa ka nda ntse ke sa makwela mo kolana ka gobe nka bontsha phatsa mona mo ke ka kwela ho mama go mo ka le sonono ke ntwe thata konana ne ka gobe ke le mong ka ga khohlwele ne ke tla isa bana mona motho a ntse ke tiisetse ntho ke ntse ke tsamale ke ke monnene wa tabeng wa mofukeng re bonana a kekeng a re puntsa ntlo lesoba se re tswana le sefofu se ke ne ka ga ntlo ka motho wa weletsa ka re sefofu ntlo ya tjha bana se phopholesa monyako se sa bone monyako ha tsela monyako ke ka ha se bana monyako go ka bana ha fumana le sedi ba ntsa buise ka mo ka mollong fela fumana ga monyako go ene sefofu a se ebe a retswe ka mo re ntse re bitse le batho ba no modimo tla ga sheba hampe ka shi o tla ga a hlola bonda te bana ba ka pushong bona ka nnete ke sa go bulela ha re ba shebise ntlas ba re bopile ka menona wa bosupa ke botse monana wa bosupa wa motho wa halalela ke tebena le maine kwana ka gawa monana mo bua nyeo mane mono patala wa bosupa ba patala lo ntate mono tsatsi la bosupa wa le tseba ke le tsatsi la le mogana modimo a itse tla tsa tsohle ka matsatsi yana manga tshebetse le la bosupa go supa ke ntho kgolo gago e tshwana le trinity le 3 ntate mo ga le moya o halalela ke ntho tsa mo di hlomphe jale batho bana ba tlhompha menwana ena bonya bo supa ena jale ka menwana ena bonya bo supa ke go ba soto ha ba shebiseng tlase ba tla ba tseba go ba hlomphe matekano o fihle kana go ne paitseng ntate bile o bua difeto o utlwana tjena o fihle kana go ne paitseng ene a re mamele ya ba tla ba di bua ona ke tsa o tlo bua diphoofolo yena ntate matekano ha rata betse pela ha go tlo mo phikulela go hlanya o tseba nna hona ha bo mo mantshweng ke na batho ba ka bo le suding mane o mo subua pere o ka dikogolo ka semongong ka mane go tswa tlokwe le madi mamatso le ka mona ka senkunyana ba o di buang le bona a tshwala o mo potsa re ile ga tsamaya go di mathaba e bitsang thaba golo le wena e le ngore ke di kelang ka mana ka le soleng bale e yang ka ha bo dikele ya ndonza kuna ba ngwana ga ga mogabua ga mangana a ona monne mo le maka yang fela ka mo a o ye motho e molemo bona ba ke tla ba sia ge wena o sala o ka die doloimo o ka ya ka mahane ka batho ile bona ka monate a tlo ke tuka molata anta te fela le tuka molata jane le mogatang ile mo fela wa bona ntate a gente golo ka jana ha sentse rena le batho ba mo mfuta o ntate sentse ba bolotse o sala sentse rena le ba hlodi ba bolotseng manese a teng masole mapolesa a teng a bolotseng le mapolesa bothata ba o re re hlola ke ditlhodi tsa molao ke bofe ntate bona dithuti tsa molao ha ke buetse ga di ipate fela bona ke ka gona ena di lalasa di etsa ntho engwe le engwe e o di ratang ntate matekane ke kopa tlo go phekulela bohlanya moruo le dikgwebo tsa batho le dithepa tsa ke tsa sireletseya ka tsela efeng kapa efeng moruo no ke ba wa hola ka tsela efeng ha ba le mo yang ha fela security se ha ka la pele a kala ka security go fediswa ditlhodi tsa molao ke re le so di mona go tama fedisa ditlhodi tsa molao le tlolo tsa molao ntho di pedi tsa mo fediso re fedise tlolo tsa molao re fedise le ditlhodi tsa molao ke pheto ke titse le bona na hena ka so di mona ba mona tla tshwana go Saudi Arabia mane mo fitjang se ya go le ntse di dumang ile ka bona mo hlolo mo di polasi ka pa mane ka go ka bola nte ka mo ba di koloi mo ka to go ponga mona ba sia fela ntse di dumang mona ka ikena ka shopong le tshaela go ba wa tsela gore ka tsela e tswelang ka pa ka kwana ya nga buisa engwe e tswelang ka ntlene ka mona engwe ha ona mo shodile le ka bana tswa le teng go bitse ka go diye ka tsela e senga pa efeng o tla me re suthu mona go be jwa nte matekane a qale ka tabelo e tla ga ntse a tla ho yena ya moruo o hole ba la bona go ga kgwebo ba thusa ka tsela efeng ba isukudi bana ba ka ba disono ba thusa guys ka tsela efeng batho bana ba temo ba diphoofolo ba temo ya masimo wa tsa le masimo a sireletse hona ka lesotho wa tsa se di ba tshesa masimo ka tla ka mo ka lengwa polo tenya di buma tuto ya dibudu ba ba tshisa fe ka ba ka botsa monga wa mehlenga he nda ntate le na le taba mona go ntse le re food and security ndo e bolela
o go mpatla gona batho ba tshitseng pone eo wa tshitse le go eo ha ke so utlwe wa tshwere ntho e bolelang tshireletso ya dijalo a e batla ka nne se ka ba mpoqa a ga ya mtlha gona o di sireletsa ba ke sa dikokonyana yo go mpatla gona ha bua ka food and security o bua o tshireletso ya dikokonyana ba ke sa dikokonyana tse no ntate mo no di o go utlwe ke re hera batho ba sireletse ntho ya kgatla le se ga se kotsi se motho se gona go se tshisa se ntse tla ile tlameng se tshisa ile tlameng o tsireletsa dikokonyana ile sireletsa ba ke sa a tshireletse nga ndo ba ipitsitsa o phesela ka lo fela o no nna tšhelete tse ngata o sireletsa dijo ba ke sa dikokonyana o tloela se ga se kotsi se senyang dijo o se tsena mo diana dikokonyana o senyeile manyolo o dule dipitizile di tšheka ga di dikgomo ka ntena tsa hlwa di tsa gangwa ke toropo mono wena o se a o sireletsa khanya fa funyetse dijalo tse kgatlhanong le se ga se motho o ya dikokonyane ke ga ke ba itšhentšha ka tsela engwe ntho eo yana ya food and security ga ngwana ka ba e matlafatsa nna re fitlhile pheletsong ntate ne ke kopa fela molemong wa gore batho ba ke ba utlwisisa hantle gona go lokela go tswa ka lefeng lesoba ka mona ka moruong ka mona o kwa akaretse ka mantswe ya hao a se nna fela motho wa ntate fela ha a dialla dikgala tabeng tsena tsa gore ditaba di tle di otlologe ka mona ka moruong ka mona go bana jalo ntse bona gore e hlile batho ba banye ka nna ba merero ya bona e sentse le megolo ya ho itsheba bo bona ke tla ketela ka go ntate ke re ka le fukela motlhong ba ketela ba itumana ba kentse le nna le matikane di go gotla pa le so sena nka e bona ka nkane bona sa bantse se etsalwa game o so pepe ya ka bona fela nja tsempa di kholotse ya ka sa taba tsa ba shika go ke go ntate matikane moruo ke bophelo moruo ha o hole ke se be ho ja ka o fela jale ho feta re ja ka o fela moruo o hole o tla nna o kala ka o hlaka o hlaswa pele o tla jala ha ka ta o jala ha ona tloela jalo tse masimong mo o tla nyolwa di manyelong o tla nna o tlo hlaola ke re be o bola le dikokonyana tsena tse ntseng di janyeng jalo o ketela ka o etsa ka o bola se ga seno se tla senya mono se utswa poneng kapa se tshise jale ke le ka o etsa wa ho etsa jalo o cleara tsela tsa hao go tsela tsa hao di loke o ska tsa ba kentswe di gotlapa di tlodisa molao yona ka di letsa tsa ka ba busipana ba go ba fitileng le bana ba ntseng ba le ka bushu ba kentswe di gotlapa ya di tlodisa molao di re rona re tswa le mo ile ntwa le ke bukana e mafiki di ba kentse tseleng ntate ma tekana ha re mamele ge mo thusa go a tlose di gotlapa tsena a tlose di enemies tsa naga tse pela hae di ema mogao kwana ka menwana bona ba tlo kgetha ntse re ba hloka ifo tsa bona ke re tseba ba hlabolla na ene tsebo fitla mo re yang teng ntate khashigele ke re moruo ke bophelo moruo ha o hole re sebe ho ja ka o fela wa tsa ke le yana la makongres ntwe wa itse e ba nka phetla ma DC ba mametse ba bona ntse ba ke na mola o tingwa ma DC mo o buang ka mo ke section 1 ka le tloa ke C yana ke sa le D ke F ke I mo e buang ka moruo moruo bana melano ma kwanga se ne le go wa muwe magwa morungu o tloe matsonga magwa di kgabe di tloe matsonga magwa di tla go ba shotho ke se be go ja ka o fela ke tabena le lano le la ABC le na la se ga sa motho ke tla wa tsa ke lano la ma kwanga se le se ra sa motho ke tla le tla pinenyana ya BCP ya go mo le se ra sa motho ke tla gale ba di bana ba makongres ba ile ba isho ba ile ba hana hore ba sebedise maano a bona hobane ba ile ba dumela hore se ga se ba kenya di gotla ba merelo ne se la ge se ba ise kae o jemba le banya ba intse tshwe ba ke zitse tshwe ntse kana di mo ronto ai we ka ntse ba tshela ka khisinga mona ba ja ba le ba jale matikano hore ha re jeng ka o fela ha ba ke bona ba ntse ba mo fa tšhelete na sha o utlwa matikano bona tsa tshela ka sa bisa bunga mo a o pola pila bona re tsamaya o ja ka o fela singije ke mo jale ke no wa gaul o setsa gona ma o bona de pare ntse le mphaela ya tshaba tlo ke jale re tlo bona ona re etsa jwa bana ba kwata ba batla go ile ba ntse ba ja ba le bana la bona ba le tswa fase ile ka rata mona mo le mo ka thabeng ka monna tebela ba tlhakwana o tlo BCP bona re mo ne ba le kgetsa ni DC fase a ba ja ge etsa je e tila ga tswa mano a congress ba le go le re tswa fase a re etsa jena ka gore ga tsamaile mo fukeng yana wala a gwaolle mokotla re tseba go bona gore
re a phela ke re ntate Matekane o tlo sebetsa ka tjhelete tsa lapa la hae empa ke re ka o sa ile mna isa ka tjhelete tsa lapa la hae mo bothata bo leng teng e ba mmuso wa hae lo ka bona ke ntse tla hona tjhelete ke na le tshepo le tumelo Matekane ka ho tsa di kgonang o tla di etsa o jalo nna o tla di etsa ntate Rangoane Kaine re lebile haholo moye motle he ebile jwalo ka kwano ka Marits'oaneng mme wa utlwa hore ene sisitse ke mmalhlofa ka nnete hobane di futsi di sa tloha motseng di fihlile sekoting di se di khotse di ntse di ikotla ka matshwaba dimpeng e ba le rona hape ho sesane he moye motle re tle re wele go fetse ding tsa dintlha le di etsahala naheng ena ya Lesotho re lebile haholo Rangoane Kaine re lebile haholo moye motle e se o khotso di ba go ke Lesotho le Basotho thank you da o di bua My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.